Nagabintagi kubor baman kasni pet but subscribe ya uan. Mangkani don hagini ka muda shopping market kami habor no. But yung jumut mat lalu dabar jumani ka chaka. But hindi pa manti bahagi kasni layo panrati ya ka advance Christmas. Tabla organize da ka no town shopping complex. But kumjur da ka jia trailang ba ka GMC store lau har shilong. But kinong penyahat ya kaneka advance Christmas kaneka chaka day tang ba kin penku ya ki yung kisam ki jongki ban itnang ban ki ya adak jong ka jinkben ha kaneka for Christmas Henry kaneka muda complex kalayo ban rati but kinong penyahat jong kaneka don ka jink Pak John, siapa? 1, 2, 3. Yung iba yung program ang presong shit yang kumuni ng kot no ya isa Meryl bukan sungi mo. So nothing to give, just a small token of our appreciation. hagani ka dong bat hagani ka than te kum tapat ba hagani ka jingrakhi jongki ka Christmas layo iru ba layo bansam ya te kinong punput ya kani ka snong ka thau hagani hapo long po ring kadu ya kani ka complex ka bangi khon akatin parang ki hero lane kita ki ting shop punput ban wanra ya ka jingput jing suba hagani ka snong long po ba layo ru bansam ya ka jingpun kot burang na kamta kini ki briu ki badoni ka mensim ban wanra ya ka jingput ka jing suba hagani ka jaka To bani lindo, sabatska makri. JM Kharkamor. Fresh Star Magdo. Yes, thank you so much, sir. Tony Mayong. And Gregorius Lapang. Gregorius Lapang. Bentar Shane. Kibodon Koyo. Okay, thank you. Andy Lindo. Jimbor, thank you. Thank you so much. Now we call our DSP Nazar Karshandi. Freddy Nazar Karshandi. And John's son Nongshley. Thank you so much. sa bangin sa petsa po kay ka bangilayo dala ki jongki kmat ka bangilay saki bangyo shisha ya ka jinkmen joga jingraki Christmas bat ya ka jing yatli bat ngin yai penne ya ka jing yatli kumbaong MLE jong ka dong bakata dan markata na persang bertau yang hilang kilinti yang hilang kilinti kiba penting kena ba in ayah tadi dengan trilang na support. Pat mama pan penting kena bakani kedukan kaya ibadah dengan suki ni bentar ba dalam bun ki stall dalam bun ki dukan bedi kita sempat kontak kita bagi pai kinolek kinoman bro hiyo ko dem ko syukun aga bayar ki tiar lani hikam ki bagian hapan le sulong lani sako hati lala bani ni kata ka ni syukun toy pai kinong syukun ki aijer lani tiar ka bersak berpe ni haru pilih ka do am da ya per khan ka do am ni chip la ka di sulong
bat hangni. Apabila Islam kebaikan dia ni loh, hangni apa? Islam belajar bila dan ya kita bagi dan kam, nampun bertong kalau yang lu datang sedang tidak tahu ni, buat berdan kam dan dari buat bila yo, bat bila dan hangni. Bat kalau kita kemen yang ibarat apa ni dan kita nak kita animal si mapun-pun no, bat ada juga apa? Yo perubahan benar kurang ya kini tak menurut kira-kira. Abang ikan syafang dah Christmas, Christmas kedai kapor dapat kemen. Dari jengi Isya, bagi jengi lagi. Disbres, mulai lam, bagi jengi lain tadi kejenglong tiba dibuka ini. Kejengi Marlian, kejengi Isya, begini Isya, kejengi kejengi, bagi kejengi kapor kejengi lagi. Jadi kejengi lagi, ikut sama atau bah yang perkat, naga kejimentoi jom subun bolan kejimentoi kibiru kalau yang lihat lagi kamu apa ayat tu ini di ada di majio suatu ini kalau kamu ada kata-kata ada juk kejongi ke bawah apa ingin loh tentang dan dari itu bahwa ayat kena Christmas kena kesekan arajar antusan dan mengajar jom kejimentan kejimentan but getting lagi let us remember Christmas 2025 that we will comment but jing kublai ke jong ye janti ele ko shabaho itu ki ramba ki bera but point is not how jangi we back in October when we had a function here our honorable MLA expressed his desire to felicitate our waste collector who has been helping us in keeping Nongpor town clean. So sir was requesting us to organize a program for them, a special felicitation program, way back in the month of October when we celebrated the Swachhta Hi Seva week in Nongpor town. So sir, along with our administration, we decided to jointly felicitate the waste collector of Nongpor town. Itu paisa yang bulanan bukanai Oktober, habis kuah balik kurang benai kurangnya kini diramba dibayar penpun Islam kita berjami di mungkin kapur bangta, balik kapur jombe dinilai teman kapur terbagi lang Malaysia, iki perbahasan di belum kunjung di program benai kurangnya kita waste collector dibayar penpun Islam kita berjami. Ekstrem lagi nak naik di namla, baru surang koi di Islam kita menana di koi kemudian nanti semua ini kata keefort dan regulation tu nanti di dalam bagi dan nanti ya begitu dengan berapa kali kuat. Kejengai sudah kublai kali sebaru di kehidupan tu nanti kublai kelila pada one orang yang di Christmas program. Nampak sebuah di perhatian